yakho wena bona simshaka kushikweni ngina ivayele lokuzalane athi umuntu ayikho lento enekhola uma umuntu ayikho lento enekhola thatha lento lengekho ubese uhamba naye uma umuntu imathe First Corinthians chapter 1 verse 27 ithi uNkulunkulu usebenzisa ukubonakala kuze kubonakala Hallelujah. Nikunikele formula ukuthi thatha lokutwakho kujini nawo. Uma Abraham bazalana khuphuka inzaba. Lithi iBhayibheli basahamba endleleni bahamba isizulu esithathu. Lithi wathi nakafika le indawo bathondela bayibona Moria. Lithi iBhayibheli Abraham wathi sala ngathi sebele sisakhuphuka nemfana saya lapha. Lithi iBhayibheli wathatha le Abraham wathatha lo mfana yena waphatha umlilo. Waphatha nemukhwa. Lithi wakhuphuka Abraham. Lithi wasakhuphuka lo mfana wabuda wathi baba ngiyabona ukuthi khona kodwa iphi mfana lemtatshelo wathi Abraham wathatha lo ngeke wathi uNkulunkulu awubonele. Hallelujah. Uma wozathela namthatha entabeni kaso awufa. Murothabeni entabeni kaso sathalelo lengekho. Itawufeta lokho. Mina bazalwane ngihamba ngale ngole. Kuthi ngafika bathi bantwana bakho bahlulekile. Ngeke wena lutho ngithi ngiyabona. Sengithatha lo ukuthi abantu bahlulekile. Sengigijima nabo. Babone baphumelele. Ngiyabingelela bazalwane egameni likaJesu. Hallelujah. Ngibingelele baba bazalwane lonke kuphakathi kwethu. Asenzawela seshundala sebingelele ncebade Nkosi uMamthiyane nakhona phakathi kwethu. Siyabonga ngabo bazalwane. Sibila abazalwane ngenxa yabazalwane. Ngakhuluma iqiniso ngene labo lephelele ukuthi yilabo abazalwane ngenxa yabo. Baphila impilo yokukholwa phambi kwami ngingakhola kule hedeni ngidla abantwana ngithatha imoto tabo ngolayisha abantwana. Kodwa uNkulunkulu wamdosa ngabo. Hallelujah. Kunesikhathi bazalwane ngeke Nkosi nje beyikhuluma la intolo nasembobabe. Ngoba nesikhathi lapho kushadweni ngoba betima ngathi ngiyayibuka lento ngayibona ukuthi lento lena ngengilulume kuyo. Bathi uNkulunkulu atshalile ekhithweni yami ukuthi lento lengiyele taphilisa. Ngatholakala sebalanzelile mara ngibona thinking abanande emshadweni. Amhlazi umuntu khuluma ivangeli. Hallelujah. Ngilaba bazalwane kumele ukuthi Jesu wamhawukela. Abazalwane babuke bebakho bazalwane ukuthi ngiyawisa. Bekhaba bazalwane ayidlala. Bekhaba bazalwane ayidlala ekudlala. Ngikhumbula ukuthi bakubona lo mfana wemfundisi khona lela besikona khona. Ngimthatha babeke imoto lena ngisebenza le bank lapha ngimthatha lo mfana ngihambe naye. Ngale ngoto yabo. Bose ngothola ukubona ukuthi ngimisa lo mfana sombele ngoba mfana emfundisi. Kanti nomhlaba. Ngibonga ivangeli bazalwane. Lela hlule impilo yami. Ngimethwa kwebazalwane iqiniso lonke bazalwane intito yami uma ingeke Nkosi ikhuluma lamagama ithi ubusisiwe umuntu othadekile ngiyiphendula ngiyabona ukuthi kuyini obangehlukanisa ikhona into nemabala lamancane but yabo uNkulunkulu afika wasuze mana ngehlabana ayikhathane nanto mbukela ngeshona la angisasozele kusonzela kudo ngibonga ivangeli bazalwane lemandla ngibingelele abafundisi abakhona nabo abafundisi ngibingelele boba bonke nabo bonke sebingelela tintombi timatembuka. Hallelujah. Ayibazalwane abafana basekhaya leli livakashako ngiyabona siplaza khona ngiphethe iplaza lami ungasoma nje kancane ukuthi ubuke naseqaleni lesession eqala uyabona ukuthi iplaza khona liyanisela. Siyabonga uNkulunkulu ngevangeli lakhe lesinafika bazalwane umuntu lamakhona ukuthi umuntu likhumbulude livangeli bazalwane kakhuluda utawubuyela esonweni bathi abakade ukuthi ngini abazalwane ngicela ukutshela ifishi bekayi 15 amantombazane nebengithandzana nawo qala ngivusiseni kahle awuthishazi nafakazana 15 amantombazane lamandle onke ayacheckwa onke ayanikwa imali akudisi nga 500
cala ku 1.5 ungakhamba ngenzaba yemabhutsi esakhile umtshele labantu abadala balemthanda ukuthi ebusika ungathandana naye angizokuqala la Valentine kusina kufika Valentine sesiya lapha ku March sotaqala busika uva bathi ile phaya emabhutsi shaya ngicela ukhiphele wona bekadina labanjalo angifuni emabhutsi lababhayile mina ngifuna abantu abatawutake bathi sifuna indyothi ngelolembuthi sesiyangena asingena noma ngabe nguphi bazali kwetitolo lokufoshin nanani singena etitolo tselecho uphuma imali eshisiwe ayime ithi kunike lobhatala ethi hapha ithi nakasuka lapho ifone sesinadlololo ithi ngifuna i-airtime nina bathiza ngo-12 rand uyela Jesu nga-12 rand bakuthiza ngema-chief uyela Jesu ngema-chiefs bakuthiza bazalwane mina bengikhiphile ngibonakala usidala seno-53 airtime ya-110 leso sikhathi 110 bengathusa abantu uthi ungakhipha 110 umathukha khipha 110 ukuthi uyathi uyogcina nelala ngayi-receiver mali athi thank you baby noma lavi angizibakubutwa ngemagama lahlukahluke athi thank you baby kuphelile uyophiza kubhaze the day sekafunele i-airtime uyabona lokudliwa lokusikimana kadala kubana obhuti ingadliwa wena sesi yekela lokusuka kweteksi ushayela iteksi nomuntu ayisiyona yakhe imali yakho loyintshontsha ayifakela soyagijima ushona khona engewalunga kuna Jesu bazalwane nophathana kahle uJesu uyanginakekela Jesu uyanginakekela Mfakalele phambili bangubuta uzuya ngisibuta uthatha yini nayo la sengihamba soyaphuma manje thatha yena ufuna kuhamba luthathe lokho kwakho lokuyini sengiyaphuma bazalwane
Ngokushela kuna ngwathi bazalwane. Bana abashekile nambabili ngoyema kwaHeres nalomyeni ngomatane waseMomazi. Bana abashekile kule nomashekile benzela fastela uthi. Ngithi. Uma bamana nakhuluma lamagama athi awuthandi ngihamba nami. Ngiyakwathi ngikini. Benzela fastela uthi. Ngithi. Athi. Ngithi. Asawufundisa. Asisiyo. Ciao. Fika Jesu mazalwane. Wafanya mafastelo unafika. Wafanya mento. Asina bana jobe, asina funga, ngena funga netwali, funga ngena funga wasifazane ndabe. Noma khuphula kanjani ngiyanyanyisa. Ngoba inkinga lekhaya kulenje basenrest. Lenja leyo esiphaka 20 shitala ngaphandle ikwabukile. So angeke ngishile kwabukile. Ngishile mbonyiwe. Incwadi yaGenesis chapter number 41. Ufuna kusuka la. 41 verse 14 15. So uyajumpa uthi uya ku37 yena yedwa. Ungakafunzi lawa qala ngeMahubo 105. Ufunze verse 17 ule verse 19 egameni lika Jesu. Sisheshise bazalwane 2 yashaya nokusalele only 15 minutes. Para la bemcenzile egameni lika Jesu. Mahubo 105 verse 17 to 19. Genesis 41 14 15 uzuphe 37. Verse 17. Wathuma indoda yahamba kuqala kunabo. Josefa lowathengiswa wabasigcini. Tinyawo takhe batibopha netinketane. Naye luqobo lwakhe waboshwa ngetinsini. So 19. Kwaze kwabatikhathi letagwaliseka ngaso livi lakhe, livi lasimakade, lamvivinya lamthola ukuthi uqinisile. Yes, Genesis 41 14 15 37. Ngakho uFaro wathumela ukuthi kulambe Josefa. Wakhishwa masinyane ejele. Wathi kubeka uLesilevu agqokele ezinye impahla. Wase kulethwa kuFaro. Faro wakhuluma kuJosefa wathi, "Ngiphuthile, kodwa kude nomemunye lonemandla ukuchazela ngalephupho. Kodwa sengivile ukuthi wena uthi ungalandisa ngeliphupho, ulichaze njengoba linjalo." 37. Lesiphalaqiniso selivela kuFaro nakuthi tonke imvuna takhe. Ngayisa ntoni kuye yefanele ukungo aminakho Ngisinde babe ngalo uNothongwele uphinde baba usinde babe nalebandla kwelihle igama lika Jesu Kristu waseNazaretha moya wengcwele kaNkulunkulu ngizokucela ukuba bentawukhuluma kodwa mina ngosakwathi ukukhuluma ngoba bentawufakalile empeleni wami ukuze babe nebandla lakho babeliphiliswe egameni lika Jesu Kristu uyinkosi yaphila manje uze bephakathi. Amen. Hallelujah. Listen, Bible encwadzini yaMahubo wasenza indvodza
phambili ligama layo uJosefa kuthi ihambe phambi kwabo. Ngobani labo phambi kwabo? Bantwana baka-Israyeli. Lithi iBhayibheli Josefa watheliswa bafowabo, wasithenisiwe, wamnikiswa ama-Ishmayeli, watheliswa ama-Ishmayeli. Ema-Ishmayeli amdlulisela amaGibhithe. Wathi nakafika eGibhithe into yokuqala lapho walokha kuyo nje. Haleluya. Ngifuna kuthini namuhla bazalwane? Ngifuna ukuthi lokho lokwesabaho ngiko lokwehlulekisa khona kwakho. Haleluya. Lokho lokubona umetima uma uzofuna khona uNkulunkulu ngiko lokho lokwehlulekisa khona kwakho. Haleluya. Asinakhuluma lofunzile athi fear overtake noma overcome faith. Hallelujah. Kwesaba bobabe uyakwenza ukuthi ukukholwa kwakho kube kuncane. Okungabane ukukholwa okukhulu ngiko lokwenza ukuthi kwesaba kunyamalale. Lithi iBhayibheli lendoda uma italwa yatalwa kwangathi akudaleki kahle. Lithi iBhayibheli Jakobe uma yothatha labafati le kamalume wakhe nabani, lithi wafike wakhetha Raheli ukuthi lo utakangumkami lo. Azalwane, ngicela noma ngikhuluma lento le ube sewuqhelele impilo yami. Bayikuthula nje. Ngikutshelile ukuthi lokho kwesaba kokuphi yibo lokuhlekisa khona kwabo. Lithi iBhayibheli wasebenza ngicela khona labani, lithi wamnika Leya. Hawu sekusebenze kangaka 7 minyaka. Wayithole Leya ngoba bekufuna Raheli. Ngelisiko lomaJuda layithi akwendeki ukuthi lomncane enze akabenzi lokukhulu. Ngoba umuntu sesizandini uma afuna uNkulunkulu akwenza ukuthi usebenzela lonke wathola kanari umunye akamandi uyaqhubeka sebele. Lithi iBhayibheli wathi kulungile ithamsebenela naye. Lithi wamsebenzela waqedza 14 years wathatha abafati bakhe waphuma. Lithi uNkulunkulu wasezulwini wabona ukuthi uyaliwa Leya ngoba Leya akathamba bengakatelile bebatele Raheli. Lithi uNkulunkulu waswitcha sitalo sakhe wavula sitalo sabani saLeya. Lithi iBhayibheli wathola abantwana labamfoleya wajabula wakhosha wathi senabantwana senabo bonke kodwa Raheli solo ede ukubala. Lithi iBhayibheli wathi ngicela umane ungiphe umntwana. Wathi Jakobe umfati wakhe ngiNkulunkulu mina ukuthi ngingakunika abantwana. Lithi wathi ngena kulesidilakazi sami lesingibhila. Lithi wangena sekwonekala bazalwane kwonekala kuAbraham. Ngoba lento bazalwane lesichelo lesithi ingondo amathi bakuthatha thilelo bathi isichelo siyayonisa ingondo. Ungajwayela babonakala ukuthi ihlala ngihamba la kude lokwenteka uyajwayela emtabweni wemistake ngalento leyo. Lithi iBhayibheli wathi ngena kulesidilakazi ukutholela umntwana. Lithi wangena wathola abafana lababili. Sostopile Leya ngala sekude bantwana kaSatani. Lithi nayo ngoba lebona wathi ngathi bemshumela bomaka laba nemadoda lamabili laba nendoda ile bababili ngathi bemshumela bona. Lithi wathi nakafika sekabona lokuthi nanzo ukutholela ababili wathi nami ngena kulesakami isidilakazi ngizipha. Lithi wangena Jakobe
wathola labangaki lababili. Lithi umfana wokuqala waleya wathi ahambe emasimini ufuna Joseph abazalwane. Ungibona nje ufuna Joseph. Utomva kade Joseph usubuya. Utombona ukuthi lento lekwehlula kowe Joseph wakhona kweinqomo. Lithi iBhayibheli wasuka lapho wathola umuntu wendawo esimini Rubeni. Wakishona kumalo wakhe. So mbonile wakhe utakatala. Lithi wafika wathi emali kuthole nangu umuntu wendawo. Lithi wajabula leya. Wewe Raheli wathi ngiyacela. Ngicela ungiphe noma uphi umfana wakhe bazalwane. Wathi ngiphe noma lelo langa bazalwane Jakobe kufanele ayolala kaRaheli. Lithi wathi angeke wathi ngicela manje ngiphe kulobusuku ngakunika yena ukuthi ayikakho. Lithi wavuma kodwa lokuthi wangamniki. Wavuma wathatha ukuthi wadla leya. Wangena Jakobe wathola amadodana lamathathu noma lamabili nenkombandane yinye uDina. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu ehlele ezulwini. Hayi bazalwane, ngoba bazalwane kulokungabonakali kuvela lokujana lokubonakala. Lithi iBhayibheli wabese uyakhulelwa Raheli wathola Joseph. Waphinde wakholelwa wathola Benjamin lasibona. Ngithe Joseph. Lithi Joseph abazalwane bekazodwa abantwana babili babomnaka bonke bebangamthathi. Lo wesaba ngiko lokutakwedlulekisa ini kukhona kwakho. Lithi iBhayibheli wathi nasekakhulelwe noma sekamtholele Joseph lithi njalo bebaphuma bayolusa basinabalusa ababona Jakobe amthume athi hamba yomisela abafowenu. Lithi ngalelinye lilanga wathi nakafika lehlathini lithi bafowabo bamenela luzungu. Joseph waye luzungu uNkulunkulu ufuna ukumthakamisa. Hallelujah. Lithi leli vekoti letaka 7 verse 8. Lithi better is the thing or better is the end of something than the beginning thereof. Singolo siphetho sento kunesikalo sayo. Angenza Joseph uphekile bafowena upha. Angenza Joseph onelenda yakupha kodwa kunalapho lokuphamsela khona. Lithi iBhayibheli wasikafika bathi no asimbulali. Bathi nabasuka lapho bathi asicale sidle asiqhumisela enkonzini sicale sidle lokudla. Lithi iBhayibheli bathatha bamqhumisela enkonzini badla basahleli uNkulunkulu wehlela lomfowabo lomkhulu loNgobeni. Wathi no singambulali. Kungqono ukuthi simthengise. Singamthengisa sibe sesithatha lengubo yakhe sibulala silwane sesibhoka ingadi yakhe. Lapho besivumelana khona abazalwane kudzingeka ingadi. Abangiva abazalwane. Lapho besivumelana lesisha khona kudzingeka ingadi. Ingadi bazalwane uma ungabuka amadlodi uma athasa nafika lelanga lekugcina uma sekade uthwele ukuthatha inyongo ulandwa ibhuti ihlathi laphansi kwakhe ayibukele asabe sibona ukuseloqetha akhamsela laphansi kwalebhuti anathe yonke lengadi sokwenda sivumelwano nalabaphasi. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uma sekufika lesikhathi bambulala bathatha lenyamatane bathatha lengubo bayibona kule ngubo noma ngekhatha lenyamatane. Lithi basitafeshele baba ukuthi silwane sasendle semdlini kanza kathi yaphakamisa. So yakala wena njani uyaphakamisa kuletinto mntakababe bethi wena wazi umnyama phambi wakho futhi ngathi indlela isekho futhi nekhola sekho letinto dibambe ngemandla ngikho kumisa uNkulunkulu yakuthala setiyahambisa manje. Lithi bamthatha bamthesela noIsmayeli sebayopromota manje so yesikodlweni manje la yakhona
ngicela unikethele amandla ngeke kubi ngekubile bazalwane ukhethe ifuliwe manje ngihambe ngezinyawo bekuhydrate so bengiyathi ngemande angisisikhothane semfundisi anginathi manje pulpit ngale nkolele bazalwane behambe ngabo lokubalanga lamathe niyeswatheni bazalwane beqobile manje yathikela usonke uthule manje haleluya lesi Bible asifunza khona aphupha abakajele bayaphupha lapha etolongweni kufika indoda lesebe phambili kuthi kulungisela labanye ikhaze maphupho abafana lababili lithi Bible lakathetha ikhaza lamaphupho abafana lababili lithi kwendeka noma ashilo inkosi lesuku lafunda khona lithi yeva kuthi kunendoda lewathi ikhaze maphupho lithi alaphe abuye la ayibazalwane kunento lelendeki kulo bazalwane ngiko bazalwane makuthiane njalo babele kuva njalo bayajika abakhumbuli tingubo tasejele indaba yankulunkulu abakhumbula bawuli tilefu indaba yankulunkulu betela kubona kwayitolo uma unako la udansasa kokubuyisela emuva haleluya lithi yaphuma indoda yasingayibala simemetelo yaphuma lithi yahula step star ungacabanga ustep basho lokhu ndakutshela lenye la lithi emvakalo yakhula ibanga tasejele ayibazalwane ejele bazalwane ngoba ibanga lempiyelo ibhale ukuthi correction awuyiphatha ngosi ubone ibanga letithi correction wayitolo so uyaphambi kwenkosi lithi Bible yakhuphuka seyikho ibanga letisha yafika etshela inkosi ukuthi iphupho lakho inkosi lithi wena uphupha ingoma 37 lambile uphupha 37 tisuthi 37 lambile idlala eminyaka letawo 37 tisuthi inala lekuletawo Yesu kanti yini kunemuntu waNkulunkulu la nobathi bona tingo hey uthi bona tiphuluta leti thendile tikhwebo ngabona leti tiye tifuthi tingakatheli usolusholoko nyaka lesikhombisa indala nyaka lesikhombisa imali kudzingeka umuntu kudzingeka umuntu olokuqoda kwaNkulunkulu lithi Bible waqala wabuka eGibhithe lonke akasiyo waseGibhithe Israyeli wakhumbula yini akasiyo waseGibhithe ku-Israyeli uthi nakabhala kwesoduza uNkulunkulu wasinenda ubuhosha emkhathini wamaGibhithe nama-Israyeli ngalamanye amagama Josefa u-Israyeli laba abangamaGibhithe kodwa sewuyangena uvele enkosini usho kwelizwe labaseRoma athi thina besiwunqumo wesigaba ngeke ukuthi umuntu wasekhaya wayirejecta lento salande safaka wayithelele isinziso bangajuma noma bekuningi banikathi bayo izinto lapha kuyo uthethe iselo ngoba lapha kuyo ufanele ukuthi ubonakale ukuthi yakholwa bayafuna simthola phi ndani unemoya waNkulunkulu hayi sifuna umuntu lonemoya waNkulunkulu lotawukhona ukuphatha la siyabuya inkosi umude eGibhithe bazali bayinothile uma ufunza lapha nabayale eGibhithe lithi bebam-70 ma-Israyeli 70 people somcabanzi ku-70 abantu ungaphuma umlameli wena weGibhithe but ukhona the man that was set forth unendoda ethulele phambili ifuna tosuza wesaba ifana ngokholwa uzokhona ngapha uwena wesaba utawubona
bavele bantu basaba enzani lesipho samnandi ungeke kuba bemethiso balapha wena bemethiso balapha medical aid basebenza government wena ngeke mzali inkinga yakho somdele file so uyaqala uyakhuka so uqala manje ukukhuluma into yaNkulunkulu uthi sana government medical aid ayisebenzi na medical aid ithathela lamalama wakhona kothexile usinawo gula balawo uyabo kodwa dedema buya Kristu nabo iyajuja yalahlwa uthi singamthola kuphi lona moya waNkulunkulu isiphakamiso samukeleka kuFaro nakutotonke tinduna takhe Faro wakhuluma ngetinduna takhe wathi kodwa singamtholaphi lofana nalo lona moya waNkulunkulu na sowuphathile utathola njani uNkulunkulu sowuphathile uma lama kuwe makhawe bazalwane onke eBhayibhelini ubuke kuqala kwawo bekungathi akuqaqile uma ubuka Davide bazalwane Davide lesiBhayibheli bekalusativu ngekwesiko lwaIsrayeli bothi nawulusile bekulethi inzaba kaIsrayeli nyalo tsasekhona bothi ungalusa kube sebana unomzali ahlale phume enzabeni lo unomzali kumele ukuthi lakabona silwane sinya tiwetivu amemede alapha enzabeni athi pasoba naloke kuphela kodwa Davide bekalusangwane kuthiwa ulahliwe akanalutho kodwa ayedwa Davide wafika kuphela wabamba washuphula that is faith lelekanayo Davide wafika kubesi manje yabona liyabhoda lelithi iBhayibheli uma lifika lithola kugwaliwe njengoba kuvale so libhoda umuntu aphume limbambele ngaphandle lithola baba washiphula iwotana Davide kunalani yakho kuthiwa lendoda lenjafta lithi baba wakhe Giliyadi wamthola durangwana lithi baba wabo bamlahla basasenza banala Jafta suka phakathi kwethu ngoba unamsebenzi lithi wahamba wahlala ehlophoni kwaqhamuka impi yema-Amori lithi ngalelo langa wabeka ingwane kwa-Israyeli lithi bamkhumbula ngifuna kuthini wena muhla ngifuna ukuthi mina konke lokwehlelako nalokufika empilweni yakho nalokufuna ukuthusa ungesabi mani ubenesibindi yasukuma libandla libangetinyawo angikwadi mina futhi angikwadi ukuthi uyile ukuthusile asinabhala umbhali amathi angisayikhumbula ukuthi kunamba bani ithi nabami bayabaleka unke lobakhosako ubalelelani ngoba uma une-faith nabo sasinasifika la evangelini basitshela bakithi bathe hey mfana wami ikhaya liyahlolwa uma ikhaya malihloli ngeke walunga ngihlethile likhaya zabane wabasinye sehlakala nakulisishwa logogo khona but ngamngoba logogo ngoba ifomula yokuthandaza nanilala bekide uNkulunkulu wamtshela wathi wena inkinga yakho ungithatha njengamantshikelane wakho akhuluma uNkulunkulu lasakhuluma buhlaba wathi wena ungithatha njengamantshikelane wakho ngisingalala uthi Nkosi sakubinja ngiyamtshela yakhomanda mabude bathi Nkosi ngente njani wathi mina ngiyacelwa kale Mthunisi wathi kale Mthunisa ngilawula bona kopamile kuseni ngathi ufuna ngobo wathula la athi malibo ligama la Jesu ngoba uyinkosi yezulu uphalele kakhulu uphalele
utho kwathi wena ke njani sithembe uyinkosi Yesu uphakeme Liebe jetzt, wenn Sie mal was dir da muss ich sagen,
wayitshela wayichazela liphupho lakhe. Wathi sekayichazela liphupho lakhe lithi ngalinye ilanga wamtshela ukuthi nase uyele esihlalweni umkhumbule la. Hallelujah. Hallelujah. Uma sekwendekile nami umkhumbule. Uma bekuwe ongaphela themba ngoba lithi iBhayibheli lengeke yafike yakhohlwa ngaJoseph. Yaqhubeka lemnanzi ikhohliwe ngaJoseph. Hallelujah. Bathi ngelinye ilanga kwaqhakeka inkosi intombi. Kazi yona ikhona iseduzane nenkosi. Hallelujah. Uma iseduzane nenkosi isinkosi yapita bonke abantu abakwazi ichaza amaphupho. Hallelujah. Ithi bafike bonke bahluleka ukuchaza amaphupho. Uma behluleka bonke ukuchaza amaphupho lithi babethe yakhumbula lento. Ithi yena Nkosi khona umuntu lekukhumbula. Lokhona losalesele tilomweni kuthina. Ithi bengaye niwakhona ukuchazela amaphupho la. Lithi la vezeka laba njengoba usho kwakhe. Hallelujah. Hallelujah. Chaza la tsuwa akabuye khona. Tsuwa akabuye lisikhulu tonke davumela. Yasivumelele tonke tikhulu lithi wabethakelana Joseph ngekushesha lokhu. Ngoba naqalela inkosi phuma simemethane siphuthuma. Hallelujah. Hallelujah. Ungaqalela inkosi nje simemethane sakhona siyaphuthuma. That's why ungaqalela nje president soma simemethane sakhe siyaphuthuma. That's why ube easy ngempala eSouth Africa ngoba simemethane besiphuma president besiphuthuma. That's why le bantu ababoshiwe ngoba simemethane sikisha umuntu lophuthuma. Lithi labamnatha Joseph bekushesha lithi wabetha uyaphuma uyoshefwa. Hallelujah bazalwane. Wasesekashefiwe wabetha ukuchithwa netingubo lebethe tigqoki. Kungathi iso lekujijida wakhona ngathi bethiwa kuyamlala ngoba mhlawumbe lento yakhe ihlekela letingubo mhlawumbe lento yakhe ihlekela lesilevu sakhe. Bathi ngoba kunankulunkulu nemandla elo ngabuku kusukwendekeni bantu bathwele kuzwenitolobonje utafuna tito kwenda tito mubitolobonje kanti unkulunkulu sebenza ngedirection yakhe. Uma kwendeka njani isimo siyafike yachaza kuthemba zaphuphile bathi akukho umuntu lomangithazisana lephupho bathi wena ngifile ngawe ngoba kunankulunkulu wakho labavile ngaye. Kanti hlobo takho nje ndiyakwadi wena ukuthi ube ufakaza kankulunkulu ndiyakwadi ukuthi wena ukuthi unankulunkulu ophilisayo. Ototimenti patitiati utfole ufakazi. And at the moment uphelelwa amandla wena uphela muva badamlatha ngalendlela ngasebatalile bathola uphelelwa amandla. Kanti ufunaba kulabamlatha bakuthole nawo unamathele kuNkulunkulu. Ithiwa ukuthi ungaphazela inkukhu asinama ngathi Nkosi. Bathi ngiyanithemba uNkulunkulu ophilayo. Kuthi yena ngayiletha isolution tumayiphupho lakho. Unonkulunkulu letha isolution tumayiphupho lakho. Ngamangadi Nkosi. Uthi ngamangazi ngiphunyuke kanjani namanje ngamangazi yebo.
bathi ngoba kunankulunkulu wathi that's why that's Bible naJesu nakafika ethuleni kwakumele ukuthi avuse Lazarus. Haleluya bazalwane. Bathi wakhala wakhala uNkulunkulu uthi uma uNkulunkulu uvume wena lokho kungenzeka. Sekulu la bekhomba ukuthi kunendoda
wakho